dolab lo kan lab lo voting machine kan datum lagu dari lo bluetooth kori bawa latung asam sih Darja Japang do paragraph 2 sub paragraph 7 na tengpen. Laso tengpen. Memorandum ki pipen ng Kroy Kre. Rengang jang pen Kachesong ng Kroy Kre pen. Ili tum Guwahati High Court long case APHLC long live 6 long live 6 long live tribal unity long live tribal unity long live Ramasang long live Habib Pinto long live Habib Pinto long live Karbirito long live Karbirito long live no to namaste no to namaste Empowerment APHLC long live APHLC long live tribal unity long live tribal unity long live no to namaste no to namaste Karbiang long rat la pen and sihil sarat pan tame nang litum media true pen nilitum kardom pa jiriglo piniladak haflong long hunger strike do that api la pen difu long do that api puthot pini ves karbiang long kithom ang deng lo dak nange dunang ko bang ke lahen lo nilitum ladak son kebak do appoints and pon lo la song bong pen kisik jit bang ke lalo articles 244A ilitum phan more than 52 years tanglo nang antame nang implement bipedet labang so implement je phan immediately government atum la non constitution amendment hut 125 amendment hut tame iponi phan ladak mang claim pon unangi ubang nilitum hunger strike pendame nilitum government han kapali phan isia message bilo adun thu bang la henlo 125 constitution amendment long articles 280 hala ilitum tangka ka chuhang dun hala bang so towar bang ilitum dak 6 schedule pen contradict dokok lo sila bang so contradict ka paviderja pansi la 125 amendment lo articles 280 a bill pon sitame 6 schedule a spirit bang padu pen si claim ponaing pusi articles 275 clause 1 along mateng pen si claim nangi pusi ilitum pupon lang pon jong pon lo lason thak si adak minangan dolang appoint minangan dolang nil tum ke jong pon PGR VGR long le lake eviction ke claim nangi pu order Supreme Court pen ke doed lo lason thak si the Assam Land and Revenue Regulation Act a manual long lo hala dak rules 18 na teng pen ke eviction mata claim mun lo pulo sitame piniar nian ta eviction claim I headed Karbiang long autonomous council atum la so bang rat phan ka chubai ing ton melo lapen no lumat labang so eviction lang tum claimi plutang te claim serak nang pobosin itum puthot dakwan pang dak montulo la ili tum phan ke pulo 6 schedule arona teng pe tum phan nang pulo lake tribal areas asila tribal areas along bang ke inglong aso tum phan ansi tum phan kapanong lo la so porsi ilitum ladak trading puno kapre ka hawang antame ilitum inglong so tumsi dak bangke kipu paralem gali 100% kilong ni apansi dak si constitution validity mande ajakong ke tumhan nang pilo sitame ilitum non ke namtang poran mangladak trading license tamil tumhan aron re pen kipi pen chenglok kadu ko be masi ilitum ladak illegal pen kusi nang endunar lo nang che jog donar lo Bihar Bipata non tribal satum trading tame nang aron repen en boridet lapen hala council atum tame hala aron lang lepin lang litum phan ko son ne tangka maha pen ne kupi pen ne hala tum chapalong lok po pidet la son sil tum theklong lok ti lo la si la hai hui bangke constitution pen lang lo lo tang te la ke ing than et un lo lapen APHLC tum power wang te la ke ni tum ke ing than et po illegal pen trading license ke entum an ke lake intan et po aki mi ki pi ke lake aphi alam
Lalu. Asi non Karbiang Law termas council tumta non ki dobom council tumta under the leadership of Tuliram Ronghang tami lagi lang pame nahi alang lita. Alang li ta jong si alang lita illegally alang litum trading license ke en ki pitang dokok lu lagi alang lita ingthan un ingthan den na punot si. Akimi ki piti lagi no point. Lagi question that is not arise walam lan. Itu lajak kong awe pula cipu de tribal area pudak pubom lo madidi. Alang li tada kan ang dudun dite ada chok lu. La 6 itu lajak kong awe po alang li pubom. Ke do bang ke aho wang bang ke la da 6 itu lajak kong aho wang selang li ta. Atu mon ben ceng lok, alang ben ceng lok. Dak ben sinang ka chong sip du nang ka jundun la puyo. La si 6 itu induk ong puke pu bang ke la ke constitution ke lang tek the bang lu. Alang li tek ser lo mene. JNU pen alang li wang lo mene bu. India long top university ben se alang li ke wang lo mene. Sita ki dun tuba Tuliram Ronghang lo. Alema. Tuliram Ronghang kunat lo alang lita Bangalore pen si doctorate si wang. Di adu ira itum thek lor lo kalaga. Lo tangte alang li kamatha pangching pa memelang. Sik sidula jakong pana ke tinege matha pa memelang. Ilitum da council di fu long si aron che semarun. Lo tangte lagene itu matha meme. Kangtang gadilang ma. Aron yo si semar mete ingtangte lo. Aron yang si semar mede te ningkan faro isi do det laso asik sidu la puma se cingku uther kang yang po lasi APHLC atum ki puke basic lo aron ka semar ning lake ke cengsi ke paragraph 2 sub paragraph 7 all anil dum ke tok do gadi paragraph 2 sub paragraph 7 na tengpen conduct of election democratic long lo te election hin lo gadi ke the nai lo ke ulo tang te election ki biji ajak pong mi thang long do lapen voter list preparation voter list ka semari da council alo mamma si vote ke jogima lata itum long se aja kong do unano la ka toke paragraph 2 sub paragraph 6 along angdeng pihini angdeng so trok along se toklo hala trok long ko an ma ke toke do an ke angdeng so hin angdeng pihini angdeng so trok si paragraph 2 sub paragraph 7 na teng persi semar det na ko la semar det lo tang te konar kang tang te lang ilitum det se aja kong do pokadi lahen lo jong si aron le semar mep lo tangte Elvin Teron ta alang li elected ihu da por dulu council of EM da ini lo la pe non mata CM advisor lo alang li ke tangte alang li cicini ne malah hai hui aron semar me de po si tangte det lo la pe non da semar tu te bom te la ke induk tu nu chot po itu mah lahen lo